kuria na ne kira giconoko tondu ni democracy na ona baba we mwene Raila Odinga ni ara mariga ni mu Kenya true nena kihoto ya ukiruga matari ongi Owaro ni mu Kenya na ne agikioya no mariga ni agicemanirie na Gatu we ne anacikacikirwo na tukari no cio horo uthire wa bara na ngui mundu uria mutakenda ri mutikakimurega akiroire feini simple kahora ainuke amenye ndakitikirwo no ti horo wa kuga ati agabara ndigututeithia tondu hau niho tumite hau niho turenda kuma otho kuria na gukayore kuria na gukayore kwina muthuri murwaru witagwo Ulo hena muthuri witagwo Ulo na ni murwaru kuria Kayore na ira ni ari kuona ndu akanitha wa PAG athomaga PAG ya Kayore ona wa Pastor Godfrey Migwina hau we ni murwaru tondu arocokire kuona maandamano ni marika kibira na ngucanio yari kuo kidogo ya borithi na ndamekire guthiwe ndaroi ni kwa gya na Gatu nginya ararwara aidaga arari ni ya bati gukorwo guo ni wera zokire arona ati ni kuhanekire uguo atoi ararira muno riu ni kuno ni andu a kanitha yao na of course ni pole na Moranu agacara nake ni arekinyetie kou riu ni arakiuragio bwana Olo tunajua wewe ni mfuasi sugu wa chama cha ODM na tunasikia kwamba unajua riu magithi kuona o toredo mathite kuona mzee wa machungwa riu ni araugaga nginya ni araga pio maithori maingi na Gacibũ anyitete Gacibũ na mutumia yake neuga nginya ndarega kuria tathi kuigire riu ni aroragio kauga unajua mimi nimesaka sijawahi kai maisha ile nimewekwa na handshake tangia handshake ifanyike imeniweka kona mbaya zaidi kwa nini unajua mwili yangu imesoea tear gas tear gas imekuwa part ya maisha yangu na hiyo kelele na mawe imeshakuwa ni lifestyle na tangia handshake ifanyike tunaenda mwaka 2 na mimi sija participate kitu yoyote ya kuonyesha mwili loyalty ya chama sasa naomba tu akauliza unawaje unajua niliona maandamano imeshakuisa Kibira nikaona wamepiga ya gas kidogo na siku kufika huko ndio unasikia mwili yangu ikaanza kugojeka kidogo niko na ile fatiki ya kwenda hiyo vitu sasa unataka aje naomba Matiang'i kwa sababu nasikia ya Matiang'i na kuomba tu hata apatie tu polisi moja tu wa station ya Kayole tia kaza fungulie kwa hii nyumba